Fantatra la moa inona zavatra nataony la? Nataoko? Tena nanao erreur ngeza be la. Jala iny va zay io? Ka zaho ne mbo tsy mana. Lelike tsy vola zany le sy fanjanako a. Ananao? Nataony la inona ny zanako vavy. Le manao akory iny zay? Le miaraka amin'ny lala izy a. Eka fa le azy manao akory iny ananao io. Satria zany la manana be da be. Tsy hoe mana be fa soa avao ty raha mazava. Izy somary misy sanga menamena kely zay. Ia koa izaha io Sarasa sa Brenda sa aza japa marotsokidam-bazary ao iny. Mianatseny ankatso le izy a. Amin'ny droit sa économie? Fa firy mihitsy ny tena sipalala ty e. Ka tsy précis soa ne le raha. Ao amin'ny science lesy izy a. Brenda. Sarika lesy. La aloha de tsy maintsy ataoko. Ka atao an'izao dada. Tsy namelalala mihitsy mantsy ny zanako raha tsy be voka. Le vavy tokako. Jasotseko hoe ina anarany ananao iny a. Sarika ho a. Tena tsy zao nahoda. Zaho tsy miaraka amin'ny spay vavitokana zao. Fa olo manahira re nahoda. Aza mandainga lesy. Tena olo hafa na be voka ananao zao. Rasy fa tsotsika mihitsy ary izy. Eka andao. Allo? Manahoana dada? Manahoana moa le paoziny le bandina be voka andry? Any izy somary lavalava volo zay. Hitanao zay? Na ty volo koa aza boribory ka. Fa ohatrany vonetezana izy zay maly a. De izy koa manao fiteny be tsy leo be. Tsy zaho zao. Fa rehefa miresaka amin'olo lafa izy manao fiteny toliara ihany. De ny sonerian'ny telefonina koa hafahafa be zay. Fa ahoana? Hiran'ny Céline Dion angamba izy zay raha tsy diso. Eo tsy mahalozika azy. Tsy possible zao heno hira Céline Dion zao. Hira napelaky re. Oui chérie. Tselatsela rappelez-vous que fa mbo miasa zaho Tena sy mba ila mihitsy le sinoavin'le zany. Zafady papa fa vita zay. Solution zao ro tokony hilantsika. Dia ahoana zany ny amelomany lahy anazy mianaka ahoana? Inona zany ny asa laty iny? Zao va? Eno a? Pikaroka. Chercheur? Eka, chercheur de travail. So de mba misy taminao atoy. Tena tsy maintsy ho fatiko ela. Ka ataon'izao papa fa tenao kambotsady va ty zafinao? Ka mila mitady asa la. Eka, zaho nefa te hanao freelance fe zaho mavaka. Fa ahoany? Ka tsy haiko hoe ino tokony raha atao amin'ny raha io. Manambitany la zany fa misy an'izay boky zay ato. Ino toy io? Vakio fa manampy la fantatra hoe inona ny asana freelance tena mety am'izao iny e. Hoe manahoana ny azahoana client, inona ny erreur rehetra tsy tokony atao, sy alana amin'ny arnaque. De ao koa ny ahafantarany la hoe atao ahoana no mametsaka ny prix any la. Kaiva? Soa aloha ty miasa an-trano fe. Fa ino? Kivakivaky boky to tsy vita. Fa nga iny boky fotsiny fa tena guide pratique mihitsy ane iny e. Hoy, zao va io? Sady le izy efa misy communauté Discord afaka ametsahan'ny la fanontaniana, checklist, workbook, challenge, misy communauté WhatsApp mihitsy e. Afaka mifanohana sy mifanampy ao. Ça va marina aloha la zay. Tsy teo payenao en euros dollar ve la e? Bonjour dad. Ahoana ki? Fa nga ndry efa niverina sady? Ie, ty vananao zao. Ie, fa nga tsy Bonjour dad. Zay moa raha fanihaiko iny zay. Tena zafady le zany fa aitsy elaka le izy. Ty olo tsy manantsiny avao ro sambosamborona reo fahatany. Ahony? Tena mialatsiny lesy. Fendre zay ça va avao ananao toy papa. Elike, lasa la mivoaka. Aleo koa zao atao vinantonao avao fa tsy manao. Lasa ho ela mandeha. Fa inona ndray e? Ka le boky freelance iny halina. Velao la io fa any Manova Académie la micommande. Mbola omeko an'le tena vinantoko ary ty.